maami Vivian yo na adwuma yom no tian ene kopie mu enwada ye de asemi eto ya proso na esense adwuma de we no ye nche ya so enti asem na ye nche sufanti no ye ya adwene se ye beto ye bo ase na ye ne Simon atwetwe nkomo na ye hu sede asem no nyina esitie eno ti enne ye beto asem no so e de amatiefo na medwene ensem bi ho Ghana hano amanfo dodo no a esuro bayiu wo bia nim se ne fie bayi wo ho eno ti wode ne ba koja wanhwe yie omo besai akoda no esanse woni ho enti na so odi ja abonten so na yo ana se wodi ebeja fie ene betumi aboa eno so akoya asem foforo ewo dwumadie we so enya asem keto akora dwumadie obetu omra samonka sana the nation's anchor of Alumba obateneka ewo dwumadie we so na producers awadawruma ye no omudi dwumadie ewo dwumadie we so kwatabisa Isaac ye nyina kwanta so twamani o na so hwa na ye begina kokko sachi adu yabo Fletcher omo kajagum ewo production room ho enya asem ketwa omo dawruma enya bitu aproso na ye betu resre ene abasa ne asuamu ade maka kire wo se dwumadie wo ya ha na abetem panisem aha na abetem komode aha na afutusem wo emu ohwampa obate ewo dwumadie we so enya asem ketwa na se wo master control room wo so a Kevin Oyata omo kajagum ewo MC aho enya asem ketwa Azuka ne fa ye Nigeria ni ne fa ye Ghana ni se de wo petrol kwa America de baabi a wo free eye ya ye miensa abrante efre no sika omunyina kajagum ewo MC aho sa na King Solomon abrante tenten no omo kajagum enya asem ketwa kra ama yekon akoyanim na wokọ Sompa TV wo so a abrante yefre ne Tony wo boy djuma enya asem ketwa sa na safo kantan kansempre mu bema wo boy djuma wonkan yo na abrante ba koi nkranze ne akoda mi yiri fini din ubuade se systematic press ubuade se ubuade papa wo madawruma na Sompa TV no yedi atwagu enso ebo so kofro bofo mpa bema asuketu am yi pebre na asaya Aboagye fosuo 19 fosuo menefo ntumpa katachie srebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa ne akosa me na meti atwam nam de Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asase so wokiti kiki yasi akokọ mu ya yengro ne paboa de biada omna samo bibia bokode no fosuo nyankopon daro mo de acheyen ya we de acheyen na so ho ye kama pa ne brada yenkopo so nenso so yenkopo so yenkopo so brada no sata na mo no fish no mo fro mema ne fro ba no ana sa ya mamre brada bia un se Ghana yo da bia yemfa nkum emwa wo forest ano kwasa aye jai emma wo mo esu tobre na omo fro mo to we chese sex kra no eye de mfaso ba fie nti ade bia nyankopon hyehyɛ ye bia na eye ti saa so na ma no du me bia wodu age bia no abrɛ ho ase na be man so se be prejudice so abrɛ ho ase sesei me kyerɛ se emo ampo edu me bi ne egya o mo se mo bi enkom wo mo na emom saa tam no mo nyanyem na me ma na fro ma no ewo nwuram du ku bia na se krom wo hene kyewa wo asɛm ana se o mo ye life ayi no forest for no mu a wasem because of say commander short as na emwampo measures we da ho yenya ma omo se wo ba mi enku o meboa adenti na nipa de se be prejudice ya na edu me bia ma omdo mo kame mema se bia dama isutobre ewi ma ye fom obere obi ko na yire ho obi ko na girlfriend wa no de ne ho kame no kwaku na se mwa ni nipa nyepe enye odi ase ontimi nkoforo na me kyerɛ sɛ enumpo no mehyɛ da ho ayo na wara ba sɛ nipa ya nyankopo yetie nyame ne straight ti nipa mfa nkyekwa won mfa nkyekwa na mmom ya yesusu mfa ho nkame ayo so ye kan na nye mango a o be ma bi nso de oba be ne dem bia wa ye akono de bia so was mi hui wa yi na ni kura to ba bi kura eno so ya na ha dwen ya wonim se emema ekwan bi so ne esisi ma wo kwan bi so sa ye ne ha no
to get se be ma oba be catch you say honey me ne de anasa me pew anasa ne de me feel so on behalf of sex enye easy me pe no Ghana fo no ye hunu kan yenti oba take kakra bi because unim your problem ne se oba no enim se wo koka be ma ne be fa ne fo se wo kra wa na wo be se me because awade mu ntokwa de nche na aba me tu anyam na be se wo pe wo na wo be se me pe eno ne your problem short as say enti wo be hwe no ye man wo problem chese ye ne koka eno mo dress nso ne mema ne bebre esuro etu ho kura wontimi nkoka tu be wan na oba na nyini short na fa kwa man bisa so be ma bi obeba na kwa bia no na je wafa because they do no wo ye aye epintima mento eti sa no man ye nsua mema ye ntimi mfre omono na man so ye fre so a munya mre ma ye ba bu oba fre no be ka se bi wiase wonte person da kwaku das basa anwoma we dia ya de o ye nyina mo fie nyina eno ya friend say azuga dabi do way do kwaku kromi oh insu abro boy friend say kojo space eno obo ya kutia wo frame wo fie se wo yare na ho do ni obi amfro dem so kwadwo nyame adom ho beto na kwadwo nko na wote waware manu asem ni makabo ya no kwadwo space bo kutia kwa ya makabo ni bi so kwadwo nko na wote be ma de kwadwo space no me fere no me nko dem ko kabi kura de ya na no kwadwo bo makutia eti ya usa no man de be sere yenwa ma no mema no yenyina no dodo ye ho na rekojo fusu ayeka that the lumba ma be na no man sign o wi ase na waye bro e she fridge mu waye bro kwa ne be ma ye bro kwa se ye ko ntokwa iti ye tia se de na jama no ma bre mu ho ase amaye na me ma no so se be predo ye so de ntobo ase ye de afam aje se yemfam ko be bia ye de omunyim ye dua no ma ho so mo fa ma ye kwa kunyo se de o ya de o na ne ya de se na wo siri tina me ma ambassador ambassador de dia ma o ambassador to US who's ambassador to Canada kwa ku UK sana TNT nyankopon nim ne ye eno ye ma ne ma ye ncha ma me sarakoba okay o wa ye friend say ani swame opposite Sompa old hood atale shamini ade na we mo bia nko kase se be asa ye de breme dabi kai na twam so mo kase de breme no mboa sarakoba ono moko the nation zank be bia bako de awade ya de ami ehun han fofo kasa sedan ye ni di enkanedi sedan de nyina okora ye nko emu bi be da be so so bi be koso awade hwe ye nso ye be hia se ya na ye asedan ye de mani dini no na ya hye ne din konkon na ni monya afi nso ye da na se bi ndi ma ye serial college ni na brabo se awade hwe won so mo ma ho de ma ye be firi wo so nyina be bo awura ma na ye kama pa yes awade hia de mo nya go so ma hema enchi asonko ana kan se nhira enkoma na afi ni amena na wanya nbe biko go so ma hena na kwese bo so mpra ho kan ni nso so ene emofra ni nyina nso so yes awade hia de mo na hira me ma me ni ta hotel so ya e ba se ye futu sem no ana e pese obowura na afi yetimadi a chire bi na futu sem a ye de brew no ye mfa nto so e ma ne nye ho afutu sam ye tietie asa aboa kwakuo kon orofo ebre bi beba na dufochie ayeja na afutu sam a mede ebre wo no ebre bi beba na dufochie ayeja eno tipoto kasa no ebeka kiro se the stone that the builders rejected will one day become a cornerstone. Ebu adansifo no pa no totwene ye no wode sika si mu ten atotwene babi no orofo ebeduru babi no na mesifo no pe e de ahye babi amedan no atene eno tina me ka kiro se emma wabamu mu enne eno anam de safutu sem no ebaaye na ebre bi beba no na dufochie ayeja orafo nene mfaso eni usuo enne na wankasa wadwen kire wo se mfaso ni usuo wiase abrabom ya wo baaye
wadwo kyerɛ sɛ abusuafo yi wama emfaso ni wuso wadwo kyerɛ sɛ adwuma mu hɔ no emfaso ni wuso wadwo kyerɛ sɛ mantem hɔ no ankasa no emfaso ni wuso da biada ɛno ɛnɛ me ka kyerɛ wo dede bi sɛ ɛma waba mu emu ne beduru baabi no na yɛhwehwɛw de wayɛ adeɛ orafo eduru baabi abusua ni mu no eduru baabi adwuma mu hɔ no eduru baabi amantem hɔ no eduru baabi adwaso baabi a woyɛ adwuma no oka asɛm wa yebu no nkwase asɛm oh yes kwame agema de nsɛm wa wɔkeka de ani akwa de wɔyɛ abɔdam o kwame mensa nsɛm wa wɔkeka de am sɛ nye o nanso na ya sempa na woka no na esanse bibi eni wo ho esanse duru baabi asede oyobia sitie no ntino adwumam ho yayi ototwene abusuani mu yayi ototwene omafo pii ni mebedi adanse ya se ye wonkrofo bi wa abusuamu a enam sensem bi ni adwendwenti no waye nsadwea obi wo kura no wa wie suku a wonya adwuma nye enu nti waye nsadwea se abusua hyiam na se wo ka abusua sem kra no a eduru baabi a na the guy is making some point bi a se abusua no fa ke betumi aboa mo pa na esan se nsage ne ho ensan tutu ne ho nti no de obeka bia yebu no kwase asem eno ena yesu obi nkran se ene na akoba ne se yo ene na mfaso ni uso ne bire bi beba no na dufoche ayija ebre bi beba no na bua dansifo to twene ye no na mfaso nso asan abaso eno na meka akire obi edine se kokoba ne sa wo manama mumu na ebre ene mre nyankopon ena eyo eduru baabi amantem wo kura no aduane a wo bedie kura ya asem tade a wo behye kura so akwa ya asem foforo eduru baabi a wo bia hofa no nti no kura no wo ka asem kura manfo mfa efiri se da bia no ne nase ayefi ne nase epopra eno na me hye obi nkran se ne na wunya tade bi nhye ene na wo nase ayepopra ene na wunya tade bi nhye ene mpaboa bi mfansiesie hu a ene masema meka kire nyina ne se eyebre tobu ase ne bre bi beba no na dufochi ayeja worofo enwoma besesa wate na enwoma besesa asitimpom ama wo so wa ye somebody eduru baabi a yemfa nto suo eduru baabi abusuom ya de asamba to suo eduru baabi adwuma mo ya de asamba to suo eduru baabi amantem ya de asamba to suo nanso yemfa nto so ema ne nye ho da biada orofo ba akofo akohun dansini ne hwan eno tie na meka kire mi nnuanom mo da na duafie afia sese obi wo ho a ekwan wo fa so ekwa afia se no eyentwan to so na yehye obi nkuran se eduru baabi a nyankopon so de ukosi a na wo ye wuye eno tisi ekon South Africa o mampani bi a yefe no Nelson Mandela wo de fiase mfinhia pi nanso so no pia bonten sa abaye president of South Africa orofo entwanto so ne wamu akopia na duafie asem na ka wonim ho hwe nanso ye dia to so uyi wanu baabi a enye yi nanso aduru baabi na se nyankopom wanfa wankosie wanfa wankoteta ebi kura no ankwanhia bi na ka obaba bebehia no na bekọ akoya asem foforo etie nua ne mo maka wo nsa ahwe mo damri fam ewo na duafie prison ho no orofo ene mitufo ahye wunkura ne se ebia na nyankopon wode wu kosie no aye wuye esanse kwanya wo fa aso koe no abrahode nanso no ene nim de woyo abrabo no beye yi wate se dodo no a efa yaw mu
dodoɔ no a preko wɔ manim so na wɔn ntumi ɛnkɔ na Nyankopɔn hyira wɔn ɛmɛbre bi ɛba yɛ dufɔkye no a na ɔmanfoɔ nyifa nyɛ hwee no ɛbɛyɛ gyade a me wo gidie sɛ the stone that the builders really rejected will one day become a cornerstone. It is you touching wa busua mu a you touching wa adwuma mu a mantemo you touching a ma okasa ne fa onsasi ubo say me dako one day enipa behuma fere ama me so ma ye somebody eno ti tetebia bia wonamu ewo mantemo wa busua mu na yemfa wo nyehwe no me wo gidie mapa say show sapo mu nsuo na show ho den na one day debi no omanfo beba ho abepoposia omanfo beba ho abegyinhyira wo abra wa yesofo omanfo beba ho abegye futu amanyoma etumi akonkan ede amaw eye me modofo pa sɛ Yaw Oboagye fosuo nintin fosuo ebribi beba na dufochie ayeja the nation's uncle Radin shira onenso ni awode aba mayamfa nto so emum hwɛ sɛ enye ho area wotim no mo kan sem bebre ene ye hye wo nkun aka kye onimle sɛ ne mo kan de eyo mo adwenkyerɛ na emum hwɛ sɛ enye ho na asombi mra enzem bebre ne nia wo tete yaka nenso ete sa na maame ne kunu no mo so ne ne hyehye ho sa ne ye ka no wontem ho mo de to so sister me ye woni sɛ mɛkye sa why eno ne ye de ye futuo de ama ne sɛ omo de ombetima aka because papa ne pewasem because to obi asoma na wo no osoma no because wo kreska no de chi obi a wo no de ma otukwan no oba wo no de akwanso de ebro no nti nipa betima suspect sɛ ni bibi no omo de omaka to so ɛna yeso sɛ ma ne nya ho na ye ho abema atamfo anya ho pa efie na wotim no onko argument bibi yira ya ono kwa da bre edu omo de omo ka to so saa obi si panties kura hata na omo bana ba ko afiri ma wonya argument ni ye heda pai ho anim bo de mo mfa nto so saa na emu bomodin se adwuma ewu ni ye no enye ho se ampa ona wuwie antade a ye hata no ampa kofo gas no ona wuyi firi se be omo ekeche ho ampa enchanse a yira wo fie ona wo fa mesro yaka na emu hwe se enye ho ojeje ni unim ade akire unim se de esi enipa ni nipa ntamte unim nipa ntam gutanwudie ne se nti wonko achichafo no se one nkura ne deda mesra wo mo ka be ma ne nye ho ebe wi ase na nkura ne di hu adanse se de enye onu na futu a nke bia me ye lesbian enye onu na futu a nke bia me ye gay se de obesi akrokro no ne ye musa nze o se opeda o se da bi ono e fele ne kura me pa cho me mfa nto so sa papa hwese enye ho wate odi omo ka because omo nyina ya omo tu gentle omo nye free to nkura no omo hu omo hawo nko a no wasene wani se wo be ma obi a hawo wo be solve kakra obetimu be ye ebi kura wo boka odi botom sika na ye se anwuma ni nyina da na enzo still a ye se nna na na omo da ye nyiwa ya mesro ye mfa ntos na mum hwe se enye ho na asomdie ntimi mra papa market na wo kro no nko a ye se odi nuro obi abegyehya wo nkyɛn a ye nto nti wo de ne ebe ye aduro ampa mo mfa nto so na wo mum make sure se wo so enkoye aduro ampa wate ase na ye waawo kasa de enya wo sede enya sede wo si tinipa ase obi ni bi kura wo gya ama ne ko na da obenya wa betua no na de dom bre wo ko ba ne se be ye ne munyama ma na mum me ko ba ne se ne omo kan ko ya ampa ekina bi no enya ne gye ndi ye de to so a mesere wa hwe se enye ho chana ache 3 months 3 years 5 years o ware ya wo mai endu omo frɛ wo bonyini ka kyerɛ wo ho sɛ om de ombetima ka to so but wo o ma ne nye ho sɛ emfie bi bɛba so de bi bɛto na so mo mfa nto so omo na eka omo nya awurade ntima nyi ntum ka kyerɛ wo ho sɛ nye ho da ne omo frɛ me no edin no omo de to me so no nsɛm o ma start ka no me kwaku ameti hei me abana ta metie me ma ne nye ho da mo mfa nto so Sister Grace mo mfa nto so Auntie Gladys mo mfa nto so onsu benya ba enye ho omadwe nkyere no na afi kunko wanim asori a wo mse do mo tagi una no odi no ke ya yam si yasi mu ma nyina wawe wo mu nyina mo mfa nto so but me ma ne nye ho said ye pon at all night 5 o'clock akọ jam go for kwan no
odwene se obi bedimi de sekan akọwo obi odwene se betima gye obi ho niema edu atu asiwo se omo omotete ben no amona bimfom ukọ ne de ono mbetu abasako makogye omasumdiem na asori na enye di mbone we de mpanimfo na momo ye anyiwaye ye se na wo wi omu nyina epaacho omo de omaka pese ba akokura nkoye no kore na ngoma ne omo dwene ye na amamu miemfa nto so emane nye ho uko school ni anu nyina ka we obakwa go feli mu se musika ayede we de so wabon ye ka to so gitum za wo de omo adwenche na ye omo de omo nkyere na emum ko emane nye ho ate ko prove omo wrong yi says once na fabra 8 once ko yibi na fabra na kyere omo se enye omo adwene ne wadwene na enye omo adwene nyame de mo mfa nto so emane nye ho wo da so kokoto ye mu asem no said ye don't think ye benya ni omde to wo so ye be wie so di bem na nka ye nhira de ama ye nyina omde aka to so di na ada so workout no na emum ye be di asem ni be wie ni mema na nye ho me ye hunu se wo dance me ye hunu se ni ni pesusu ye nya sa na ode ma ye hunu se wo ye different mu fie de obi awale na awade na gu mu fie obi awo wo nhwe ne ba me pa cho ye aka to mo so se sa na fie hote nko ama na nye ho wate nko awu na he o ma wate unku adi wo yiri ni wate nenna ne wo unku awale che ne nipa hunu se de unku awote ye de ato so e ma ne nye ho wo chekia wo sister panyin ne de na gu wo chekia ne otoso de agu aduru wo nso so ye ka to mo so se sa na fie wote e ma ne nye ho sene wani hunu se ye sikasa ba ma ho asem bi wa pacha na mo nto aso na mo ntimi nkonkom wani ne mfa nto so na ma ne nye ho ya onyam nhira na okay omna samo Enfanto zo manenyo issue de anode nze mo nyina je de biatoto ya so penyo ana wabusa se na aba ebu mo ma na yampa nde ne kwede ba ko so ye kan obaka bi nde te de mamba mo nya mo ni eninse ebu ampa mama njena na pramso hene ande se me koso mo kaka wo pramso okay nana wono nko mi aso afa na chame hene wo pramso me chia we bre ya kasa bi wa ye kama hiafo kasa bi ho a me enfa nto se ma na nye ho no hiafo kasa ye ne kama ye because nipa na kra no we school o we ya ntima nto ano so ntude bi o fi na de yira ye fa nko pan wa so e de mbese mbuze wo sikani timi fa de ne de ahye ye ni onu asikani na betima ready no ma bi ho se we me am yesikani no ye mfa nhye me we ne de be champa ye de be hye no du bedu fie bi na akwala bi ho na ye de ade atwa na aban mu abi ni wo kam ene grofo bebre de da prisoner ade ye de to no so nti o da prisoner ono a ba wanya kamafo ya ni mo ya na ni nyina achi de bi a me kasa ase mo se wonim se nkontompo timi dikan pa wo wiase nkontompo itimi dikan wono na ye wei wono wei na no kwa mi hu so ne wonde wonya obeye ya do tan obeka se wonya obeye do wasem so na ope wasem beka se ipa so masi de nya me kreni wo de mi hu ni bi sa da eno kra wo ka bia ma ye beka fa wasem ko wei sa no te aso nipa no nhia woda but every any santomabo nti de bia sa kasa bi wa ye kama sabi ahiafo de woni bi ti ade yire wo fia wa wonya adwuma wa woni bi woni e de pai wo so ti nessa topic we ne we ba say emane happy emane nto ampa ye de beto so ende ho yifri manye ye yawo de kan mre bia na nipa wo fie kronfo bi ba fie no ba fa no ma ba fa men meso bi no ma no ba sesa abeso enso na sebo ne menkasa enti na dwen ne se me am ne nkasa no me na mesesa ne no ma ena mi krushu ena ne me ye friend say me still kura she fridge mu me sama me de adwuma wa be fa ko fie de we de fie ya efie so am timi ya borsan na ho apa krofo be ne betima fro soro yetu gate mu so se ni pa ne ba no afa table no de asi ba bi ne watima asi wo eko ba sa no wa wo fie a wonya adwuma na ye tan wo no woni obi nti wasama sa ya ye de azie otimi de azie show by force sai nipa be di hu fo awurade anim
But nipa get very careful. Because nipa bu ha wodi ni hia rese. Ukuta de kura se de, ukuta usika, uda ukema onfam. Sa gofa na mani je omo no mo no so. Obu aya woni bi o, ba nani mmere wa de. Na nso ade bi yira sa nipa no, woni bi ntene de ahye no. Yen fa nto so ma ne nyo. Ehun implications ndoso. Yaw, ekoba ne sa. Me da me demu na sebe me hye demu ame no sebe. Oho ene ade tontua begina. Do fa ma ade nei, o fi hape yaw. Ya can you imagine? Wo hye demu a wo de picture sa de wo say, e de wo so ade ne nyawa, e de ne bege. To hye demu nyame ampata na jawa reho. Se se mo adwuma ya. Ana se me sori na me wo ba bi kwa. Kade yaw edu me bi abema otifi entumago kwa sen ba bi na eni wakwa ni abebusa mpacho momentumago a cap me de cap bi si ya unwi eyen kwasi asem tini onyu tuni bi na asem o se wuni sika na otifi a ma sere wa nkate yenkwani enkojam na menkwate manka sa na te edu ti ade fi bia na ye basa bia no woni ye de to so yaw last minute yankopon hye ni woni monyam edrume bi ho ampa asem na ye ka no utimu se ye ne wo pa yaw lumba kan wo se ye nka ma wonte ene wakoyi wa no se ye ka mo wate de na nka akoyi wa no nka kwan bi so no ubenyu obi ama na twitwaja but ye nka ma wonte ba sa de na ye ya ukọ ba bi ne ye di nkomo bi atum se nkomo wo de fa ho pa but ye nka nsi wanim ba so nim se nkomo na ye wo a ye mu ya ba ni nyina achi no drume bi a ade ya chechede de ano kama di meka be sound tina meka se nkontompo betimi ya dai adi kan wo bebre am ya keka nsem atoso but se wonnim se wonye sa nokre ba be di kan da bi drum bebi no se nipa no be fa de ne ye ne ho nipa ye che no de dadwa boni trim cylinder na de so no na ye sa ono nipa na no susu se me ana ono na ede yakobo na mane se nipa so me se yaw afei fi oni pa bia na sebe preduasa o mo mpe wasem no edu sa time na ene o mo nipa no koye one ekutiaw afei kodu mba bi na eba sa no na wo mo asa da no mo duabroni ya nipa tuntum ya nye o duabroni asa ba wonchen ye we de ye nim se kasa ekoso de ya ne nim se ne wa we nyame adu ho afofie hwe nkwase asem sanoma wenya basaba itini pebu wa wanya ba no wofon enuma bi sei utikuma sifie na unya dwuma na se onye ya wonsem basasa o neni nyina achi no koma bi ho atsam no utia de dopa no se miemfa nto so na yedai ema ne nye ho ede na wo be ya ma na enye ho ampa oban betima set a trap eye nanso amanfo oka but try say enyo wonim se eye aye ho de a ene na ho wantepa no opegya wonsa na wonim se enya wo de aya mi donyame se de nipa beka bia fa mu bia ye do beko ye do prison ye do ko ye do baba last minute nankopo be hye no nya mo pie eni ti de beka ne se me emfa nto so e ma ne nya ho emu nsam no edo eye kese ne mo ye kama hiafo eni hiafo so ye hwe na sa fidie ne ye nkotom ne mo unim se watom die a te se wa wo hwe me wa wutie me se ya mpa se ne wo watom die a ne ye ka die a ene de ye kan wo nka ho ana se sa firi wakwan bone ho ne mo de kom ye nka nto so ampa nenso e ma ne nye ho ente sa wo mo support o se di pasumasi ofo so de wonye sa no se ko ba se eye ho de a wagu ho ani mo ase wagu wo nkrofo ni ani mo ase idi ya we de do baje watrema amen fanto ye nyina bi atoto ye pen nti we de we na nto cha de na wa yikom na wa cha ba bi okay 05513131 0551 na 3131 0548 na 3131 0548 na 3131 hello maju suebu put us of moonlight we dey take me as moonlight so we dey ba nene di odi abeyo mata mo akidin ko ma na obodi odi abani ye na eni kanso no eni ten bi ansie ni eni na ho awa abrabu ibi se e fande ke obi film no eno ne be mata no be kumi ana e be ki ansie be tia eni ten bi ani ma ye ti
you tell Papa, but near more, but also, modern. Then you also have a papa in make one of a cookie, and I'm about you out this kind of idea. And all of we are saying, let it be a bit number. Get it to my account to a money, but yes, you mean in our near home by the never work. No, okay, hello. Hello. Come in here. What time? Yes, your way. Okay. Yan fan toso nanso na mane enyo. Ya fan se oti fijie bi. Bibiara besi won dia. Ya de show. Esan se uyo ebia na uyo nyeni. Impeyifo kwa bu baby se. Asemboni ese onyeni. Nti bibiara ne de show. Memfa show trim se wa. Memfa mawu no nyankopon. Obese no wonu munyo. Ama no kora no adedi. Madam wasi. No, okay. Hello. Baby, I'm free with the mommy. The person me free my friends. Yentie we obapa. The person asam how can I no pepe. If we are okay, be I no correct. Say even cry everything no. Hello. Everything no. No, everything no cry na say like no monta. And also we be basa. Nipa no, but at long last, no one and nipa say. Then I will be there. In here will be here. No, okay. Hello. Yay! Yay! Lele. Eja tiatro. Yay! I miss you all too much. I say, my family na papa. Na Obama Belande. Okay. Contractor one na eja so. If I just say, opposite anu here. Ojane na so enwere odidi kama. That's right. But me job, but me be boss party or hotel so. Over. You want to say money ho. Kristo, you did that your family. You had to so me born me mudia. So I'm ananya ho nyane. Na over to tell me ya because as me am see so. And Nigeria pema, they had to the minimum po enye way. Ababa no bebo. No fa, but the same thing was say. What the atom so say when you pema de name me man nka ho. And na is ganka that is over. Sebi anya the event here ho. Ewade aye bi. Chofa, upa bi a wo pinko ababon bia no entie de nipa beka. Nemu hede de wani mu na Kristo ni mu a. Amen. Amen. No, okay, original Nigeria no. Hello. Hello. Majo so eburu katache baby afrefre odi. Good evening. Astu yentie o. Di biaba panto so na manen ye ho fo ayese modos no mutifi kesim na woni adwuma ye na obi asoro kwa adwuma na mbeba anyumre na bibiana so bi asiri nema hatana nema no bi abi yi nema no de ko abeni abeni na omo kan wa woni adwuma ye no omo de wani ekali sa na ba be sho bi anso a enye wona ofa ye betie be so bi fa bonti so aba be fa emu ma enfant so man nye ho ntia benya be stress onipa da sani dia no ni obi adwin efa ho no ni kwan se o ma no eye ho e kan se ojuntuni chat kwaju fosu o tan se no o mo ka atam fa no ho a benya wo ma me yiwa no da anu oba be yiwu no e no nyumo odi ba be yi anu enti be stress enfant so na ma no nye ho enti benya no onipa da sani dia no bon so le pe biye fo me fa kwanya so na ma da wa. No, okay, hello. Baby, I'm free with the man so kakra wa dawruma. Good evening. Majo so. Come pa. My young fan to na so manen ye ho. And they are
yɛrɛ bɔ bi de fi wakɔfa obi yɛrɛ ɛyɛ nokware sɛ wakɔfa obi yɛrɛ nanso asase no na ɛnto fra yɛkɔ sɔda so de to no so a ɔsase kɔnabrɛ ma me nkɔyɛ but asase na waanyɛ no deɛ woka nipa de yi ɛsiane sɛ wayɛ dɛ wɔnyayɛ sɛ Joseph according to Genesis papa yi Potiphar yere yi a otu n'ani efi Joseph so sɛ Joseph ɛma no ho kwan a antintima yɛde to no so nyinaa yɛ dɛn ɛyɛ no na nkada yɛde so adwuma nso anka wotumi kɔdu Pharaoh anim yɛde to no so deɛ nanso ɔno ne Joseph ama no ho kwan wanto wama no anyɛ dɛn anyɛ hɔ ɛnim da se yɛde bɛto wo so na ɛma sɛ ɛbɛyɛ hɔ sɛ ɛnyɛ hɔ ɛgyina wankasa wɔ so nyankopɔn ka mo no okay hello baby afrefre udin katachi ga professor Oforisuo yentie o another mo di bia ba o ga matia nanam wele meka akra ene boy cha batro na be bibribi ne yempa adwuma so da be sha dem sa bibi ayira una se de so ba yere ka se bo pa adwuma bibi yira ofi ate ye fan show ni boy cha ba no yempa adwuma na nya e dem hye no na wase okay hello majoso tren ho kakra na wala ne munye tren ho kakra otimenka Sompa Asem Mpe Nipa na wutie hello emwa hello otimenka hello ma me baby afrefre udin me ba don ka tafi takwa o ka zafri takwa oba pa yenti o ntambe to na so no obi je ni to me so pa ma ti sie but now e na dana ni tu no you go to wa mu o so bi ta ti so o re ri ade se ne ti na ba no na hello mami yetie o pa Entinu no mata juma na meba no sika oni pa ko tito so ti dawa na obi aba tinu no ko juma onu ti se ani question ko bi enti da ko me pio ki dem wa ga na ti sika na ira na no se na obi da ira ti ani ti aka me ya ka e de juma ne ko na wu ma ba ku o fi o mu na je je onu mum e bra ba na de pe enti da ko men ko ma an ti sa ba no ya na de ya a do nyame ado ka ti ana o ti asemi ni na kwala na de pe ya so do mo ka tre me se me ba ti no o mo ka bi na o na de nyame ajiwo after some mo ka chanta after ni tere aba yi se mi o mo de le be ko nam ti o me de nyame ase sha me ho esan enti ga so ande se ya de so na nya wo de ya na aka sa no be ti wa so na no me da ma se ni me ka ma re ho se kafra hello baby afrefre udin you speak kasa fluent English be so bro me tie we wadaroma nyamo kana akrepa minister ji wobi ebi aptomeda kasi ko offer se bi are se dia bo na ka se na bonu dia am se me woni dia nti ko bi ma na tese enya me na me bonu dia no nti wo na se da se bi to so awuru se enya ra ya na mra obia na wo ko ko woni da se ni kira ai bu ta problem ba o se na na fo no bono Kissinger, medase. Okay, hello. Baby afrefre udi ma me mane so kakra. Me pata me de Mary me ka se bi no so na boy.
Yeti way. But I told my kind of money. Oh. And I'm going to be here so that I the ceiling for my man. I never am on the guys if I go save no time. Or more as two guys on my guys can. Now I'm down for you can move yet. And the other call me now, must me, and I'm going them with him and five. Mangasa, and I'm here fasting through Clara. Yeah, what I could see in the theater. And I'm a sweet that too so. Why not? Madame for nothing, Uncle Baby. One family go home and I'm in a map scan. Oh, Or one of my cats, so Uncle Bisson and Damphon. Madame for say, Lamiho. Did the very listen a down for the man I get Uncle Kitchen knife for my dear Granny? No family won't come in kitchen and say, but it's Uncle to me quietly. hey. But that's clear. And woman of Taco Bedroom catcher, one corner that for Colonel Sampa. Onu kwa sikano timi enko mu ti dada so brano me dum me se wo nti eno kla fa maka matan eno kwa ne fa so no e ma ne ho that's all No okay asem wo asem papa hello what you mean ka Oh, you best say ya na mo atwom afri TV no ana say radio set no ne atwetwe nkomo why hello baby afrefre udin Hello, Mr. Watching ya na mo atwom afri hello Hello. Baby afrefre katachi Ame kasete ma so kwanta. Yeti o. Na sa mi kwai tu mi sa. Etnekem na papa bi ayin fama. Na me ben. Wa yin frama sesei. Wata. Aha. Yetere mo so aka. Condition bas. Intimity actually. Na the take. It's a me, I am by a bottom with you. And I'm never put it front side, was in the metal. Papa, sorry, I said what time on your many years way. Say what time on it. I don't know. No, Papa. I would get 20. Oh, what you said. Area and council, so I'm planning maso kwata dia yenkɔ na yenkɔkya nana abrasika maso kwata manhema me bano no me fani ni agrokura hello What's the day? Baby afrefre udin Me pa cho me din dis plomo me frefri Asem Fusi. O frefre he Asem Fusi. Yeti o Ene de mama ni me raho. Oh kafra Ya fa to so male ni ko ya sam ka ti pa o kafra yes betle fina ya pollination wo one village be way area woman bi sika ya rai ako village ya krentina kon yi TV sika ya la no mo se en kwa na be onyi na mo hwe me na betumi afesi ka me na mafa ye kaya ma wande ni woman no be ka ete ke ma to me kan se ete madam unje usika transit yo foka be sika kwa sika of you in love ka tu ta tem je man ya ka de man je yo mo choke in ara woso ye mo di ne de kososo e ka ke di man na pe ko mete amena ba ko na sika de nyame because I had a big tray and so you don't know cross any other fire no almost is any of the man will come here ya fa tu zamani nya wadada idin to wada mun tumi kan wata to nya menya wadada no okay ya fa last caller hello baby afrefre udin ba so me free kumasi pa so me so o frefre he kumasi fa he Evacho kumase bose. Yeti o.
Okofa sama papa. Me Yosofo. Na be almost 2 years ago. Area me, I'm sorry. My baby said, my back could be a welcome. The one son, a woman shop. Until no shop or no day or buy. No, but one man here. Into a chance is all or pass sorry. Or pan of the canals was so that I say, and my bonfire man or okay. Ebedu maybe Fibia, Madame for Penny, but your maturity and we feed him. Even if you will pay for you can have a dream. And your baby, and Mediterranean, or the bar can have something. Nothing to put his family, 303. Give it to him. It may buy me there, see. And I'm not my wife on so yet, a woman, and every dear, meaning. Baby has been so good and let me say, when the man can't know. And no more than so yet, actually. Meeting to meet him and say, there no more bonnet. So make a quarter. Oh, so bit my concern, man, why he free. Oh, the minute Bobby. And yes, I'm going to make a no. Oh, Missy boy, yeah. It sounds a mama. Monfane number, mammy. Monfane number, Montreal number, and to me. Indeed, Angela. Nakubo Gudu. Indeed, the battle should name more quite now, Monday, you wish you might be. And then was in the ban. It was your uncle from Camo. Oh, Miraho, papa. Say, Ubia, O Yenya Mijuma. Asem Ghana, how? Asem one number no. Come on, beat me about Brayo Con, and come on, Ned Papa. Honey, I do a friend in ABC, and I have a copy being come. Dear friend to Apostle for the Nabro Hodo. Hello, baby, I'm free with Dean. Oh, because I'm free, I am sorry. Yet you, young couple shop, Nicky Mapa, Dimagana, Mana Santimani. Niamfantos and a man in your home. I certainly saw for me. Na ewo kem sa na ni papa bi na na tiben ena papa no yin frama mo kan mi na no bi twani ni aba be fe na omuye na papa no se me na ma yin frama me so na nya me awo eto sa ya papa no afira ya se nyina se ono so na fi bi so if it is or fear no sa and a man so me ho san na che se wo dia no papa no fear na wo ne tina maka ni ma yefunya wo fi na no wo ne oh na we so tan no maka amo obia di na ne be se me na me tan se nya me oh wo fi na no wo ne ansa na me ho san esa mpelifo ndo mnyina bushe mena matanso na nyamia edi memfanto so mane nyo anokwasem yefo franu enyina ensia agro ye de na ade esa kwantufo yewo asem chechiriche kese ene Osei yitumi ewie ababa wo bia waje obi soto aboso ye fene Vivian wo Kumase Dubai no ye frenu odidi attempt to ayampia na na enipa bi nhwe yie ye jebtumadi eni obi attempt enu tie fanto so mane nye ho na ebi no eduru ba bi obi wo ho ananim te sa akroma ne nso onche akoko sa ne wiase etie ti na asem ebe ka cho se ya hwo ho so yie ti abuata te obetwa so ya na wona maba so metaka na okoto se krama ba sipata so onyo ne foye da sani bi ne ma no so esi ho efri juada kosi ni fiada so adwumakuo bi ada wuruma wo ena Asem Mpe Nipa itumi edi afutusem ene o manfo nsem o de abedan ye itumi de bere o TV no ene radio so yenko ti o mokrato emra sisia me pese me di hini awo me fienti aya na niema me di sese me fienti se metals me WC let me show set no me pele ni popom ene di ebete di amame enunti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tas no
size be na ope 60 by 120, 60 by 60, polish and rustic, 40 by 40, polish, unpolished and rustic. Obeying you have your Focus Frank Enterprise. Now, wall tiles on 30 by 60, 25 by 40, and so many do washroom floor on 30 by 30 sizes in your desire who will be our panel. Obey you be now, the blue season, I would also there. The blue water closet, I would be open you. Kitchen sinks and the taps, I would open you. Washroom basin and then the cabinet, and the Turkish doors, papa. Only cotton of fear and noa. A confront to Muko Yasono, Focus Frank Enterprise now, Benjamin. Send the summer Focus Frank Enterprise, our Techman Market Magazine Road, and Son of a Blue, Bernard Filling Station. I will say, Yellow Mumua, a hot and a Focus Frank Enterprise war. Now, there are some Dakran say, so our blue is Bono, and a half for a quack of him, no for baby. So, oh, pet task, papa, and your mama should be a truck or tower, and tower in Cobabia. So, do we make a Focus Frank Enterprise? Never more the popum and the nipple and the form. For the number is here, Natia Sanda attend the Macataway. Number is 0245 283458. And now says 0205 987868. Now, question I want to say, you come from Good Frank Enterprise, that's papa, doors papa, any WC papa pa headquarters number 1. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba yeduma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert enra ho na metesa wo ba no se wo kọ Canada wo kọ suku na yesi ajapi aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma mese amafo akọ no enya gro ya no ho na de won kọ sa no Express Group for ya Express Group yes Express Group obia na nia bre pese otukwa kwa ama no ne de wode obekọ simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany they will take you there na say you visit and now turn so a wo Dubai, Canada, UK, USA, Australia and Germany numa wode obekọ say ya dwuma so a wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Asafo Labor, Runabout Wa, and crying, Kaneti First Light, Tema, Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mabebre, so telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Yamamwa Fishiapa, Ohinini Adazwa Ministries, on the Women of Faith, where second annual national conference. Yede Bremo, Winim say, Odasani Woba Brano, I was also Swaba Papa, and Nontina, Ohinini Washisha Jumedi say, Diatosunim Pre Numui, Sujedia Namo, Naso Abapa, Asem Mpe Nipa, Aye, my time of fruitfulness. Ye Edia Free John chapter 15, verse 5, Afenso Genesis chapter 1, verse 28. Ebaso Memenda 8th November 2025. Anopanon so pepepe. Yeshiemu ewo KNUST Great Hall. Kumase Yatson Safre Akasa Mafo. Apostle General Moses Osei. Voice of our ministry Techiman. Minister IBJ. Minister Audrey Ejapon. Enna Prophet Amofa Entry Henry. Ajomtofa Pabna Nyamengo Stra Ewamoso. Ebeni PSA Esther. One ebonyom. Mentiasie. Afe sorry adwumtuni abnam ponsa women
women of faith. The Lord is still a victorious banner. Erade Shira Entebo Crosso. Say ya wona wo hwehwe. Sikasem adwuma say ye tujidia namo. Ohene ni adazwa ministry Sompa TV Kumase. Dwumadie eye bola. Only we define everything's everywhere for everyone, yeah. The luckiest, luck is everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. Okay, Yamashafo and Yatiafo in Aquaba Beam. Eba Sompa Asem Mpe Nipa so. When I sat my Ghana, my idea to my sister, my poor men, tell me who I say, would it be dying and your penny pomacy be near the amount, come. And then, bow for my bombing tabamu 10 yes, I bomwa cohen, ye co Kajet Dubai. Ababa will be afraid of Vivian, one on ready at terminal. Now, when you miss some putting out by a cromfo, ya na see a castle buy a cromfo, and now so buy a draga, ya na abro hopao. Abro hopa papa and rather someone yes sunny mu awafidie we so no or man for a friend na no pena no drip papa send me dimisi car mouse ye business afraid ya me baji madwuma no ma me say da bi o me mfama wo capital ye raise yes ma me wan fa bia ma wo jiko hai jiko tonyo magum afraid ya braso se empo kura no se wo sabia patasika bia na se compensation bi na mde be man wo bra wa bre ho a maami Vivian say debi apatana de Simon we ono maami memfa mamo ne o kina so ka ho Vivian ne kan ye producers a wo Sompa Asem Mpe Nipa ye ho adwuma no maami Vivian didi atem from na mi hu oba wo mu ne ho sa ya na me hura ho na mafo senrada wanya asemi bi antia enne yani Simon bedin komo ene ne maami bedin komo US abruchi mem na sene na wutie bidia ye betim ya bone tofa ne ye koya nimu anu ate ase se sana akoba mu okumase mountain so dia na ne ha ya ye hu achen asumira so forest ya asem kase pa na make kiro no ma mememo akwa babiem empom te say mi aso sahaba munu bia so wo so a mi aso ya fra wo say Lina free him baye Ebuakwa na afri bae ma me anu ya no di komo afidie so e bia nne obi etie bie wakosam na sen ya wo de bedai Oforisuo Aboagye me ne mapamfo se ye nkwa wo mu a ma wo kasa ne so ja me sister ba ena ye frɛ no say Simon ena oni maami be di nkita hodie ena wo two kwan maami ye frɛ no say Vivian ena wo two kwan no maame no wabebie store ewo KJT Dubai ama maame no afa ne omagu mama maame ena afa no obi sa maame no se de store no ho asem sitie ne ho enkuntabu maame no so ne ni enkuntabu bi a store ne de wabi ama na ye ne de wafa na eden obebie store no ma no sa me pa so se oni maame no edi nkomo no maame no nya adwuma ne maame so wafa ne se ne maame san se ne maame adamfo no enti no ne maame no nya adwuma san no e na oye na adwe se ene sa de a ono so pese adwuma bi se no bo na ni so enti no pese oye e na maame no ene ni di sa adwuma le se de maame Vivian no Simon no bebie soto no man no wo ka kire se omfa anaso onye ne dai me ba so Simon na kan kire se omfa ni mu ka kire se omunya adwuma na en faso ba so adache no mo ache na kire se wan kan kire se obi soto no de ache no na soto no ba bia wo ye hefa me pa so KJT Dubai gate 11 etu omo gate 11 nyina ni Vivian no me pa so e de anyoma no ton no soto ni entoma sika o de fantoma ni nyina no eyo no an raise sika no Simon raise sika no no an o de e crime store no ko kwa o sika yera ye Sunday ni nyina kwa o se ma me ne Sunday what do you think o phone so ono Simon e ye bibia letwe
We see money ya wodi o sister Penny ba. It is a mo cost to ho no Vivian dey asem no ka kire mo. Asha se no kwa oso pese Simon no akasa wo we. Pese ohun Simon no. Afei de ye call ye no. Ye san ko bi no se ye nko. No bebe fi na ye dooso. Enti no oye ono so nko an. Su de ye nko no bebe fi. Enti na mpan so be fi de ko fa no oni omo ba ye no. Eso mbedu ye no. Komo oni omo di ye no ye different from the omo bedu ye no. Koso no. Enti no omo be kono masamba. E na no onim se Simon so de sika wodi atende hu yi nyina bi seat nyina abre. No ba ye no se obi ono so be requesting MTN for the enti no me catch and say no necessarily so be call office on name no metimi aye no on the phone so ama no so dey go no akwese call office on to open ade eche on be san ba okoye na ade eche ye no o ka say omma o baby ye na ade na Simon wo ye store no ma me no o fra America ba Ghana pen me fa sure dey wo ma da me fa sure dey July no na nanka wo be ba but wentimi ama tie say ade na ma me no twene tan Simon so pese o di store ne ma ne maame no pam maame no anaso wona ne maame ne be ye adwuma sa pepepe on maame ne be ye adwuma all right but o maame ne be fra bi sa store ne ho asem ho adi na da store no so maame no Vivian Bashawa o di Vivian di ai Vivian Ej Vivian Gate 11 a wo ton toma na eda na maame nua no hu no my sister o sister no passion ye bom pa ye di kan kwa sorry na sorry ni ye na ye jaye tini ye bom pa ye wo park so mpaibo a na Vivian J ka ho ding de bom pa ye mo kasa manyankopon kasa Vivian J no nyamesom na ye musa no producers mo mianhwe na yemfrɛ Simon Mame na yenhu de ye ko sanse Simon Mame no so nani abre se no amete se wo kan se dwumadie no ekɔ so nyina no na wo hye akira na Vivian adwen kire ne se na onim ho hwede a onim ho bi na odo ene ma ne kɔba asa anti Vivian wo gate 11 honi asemo sika no transactions na se ho receipt ni bi de TV no so no sana mi hu no say GCB de gu ho no eno ti sika no mode ba no ho won krata ena kwa bi so no Vivian J no so ne din eseka so de ye saa so to no din no ono ade ne din ekoyeye abra Simon ankasa amfa nkyere no eno so akwa ya asem foforo producers momen frɛ ma me no tentem ya kwa 21st kin the sciatica expert or for 21st kin se men kan kyerɛ say saa sciatica no de bibiduro ne tu ase o 21st kin se men kan kyerɛ na nwumire sciatica no de bibiduro ne tu ase so sisi fa asire mu na kokom na kosi una ase or for 21st kin ko mfidie pa laboratory ne scan ne massage koso 15 branches ewo Ghana member na no yekɔ Europe besene ko South Africa yakɔbɔ dwuma pa Kumase Obuase enkran sunwane nkroza tachiman obehu 21st connect ewo ho 0540311311 0540311311 3 Eba Center wodi adu papa bia badwa so eno na anwumire bia meton bi ma omo yare kokɔ ayedi tu ase orofo 3 eco capsules no na medical ho asem ede kyerɛ mo omanfo atu agusu anya asem ketewa kra wadi so ewisi udwade honam ye ohene udwa nan moja firi mu ba eduru ba bi kra no ase obegya nan kra ya asem foforo eye koko na edu nyasa 3 Eba Center edu papa odi aba na mekanfo ebi na media ma orofo yanko kolinaka badani heba misti heba apidan kebenya bia to bebo epa Sompa de na duru hobie mu wodofo mo kumasefo no ankasa na papa ye wo mutrim na nansan ya na bonefo bi omtontoma ebe frefrem ti se Vivian mo dabi on kro dontoma ba emwa ye kwa orofo Sompa de no ema kunafo a wo mu kunabu agya wo mo ne yepentoma mo makata o madagya so enkoda mo maame no mo papa nyina ewu agya wo mo no yempem ahwate tomatoes ade bi ade be yi nkoda ntade urade mpa ye gusuwate ade biada uhia wa brabomu
opono bi emu atoto ewo abrabo mu ewo se biebie omafo dodo na di ho adanse efiri se tara one media company ye baaye no some patch de empire tiri so da benfie nan aye keka ko ana se mfie miense ni amafo edi adanse a enya asem ketwa orofo yemfa bi mu a wo mu ate na se sika from dia momo number no 0598 559802 0598 559802 some patch di ko yakọ na ya ni Simon mame entwetwe enkomo emra se sanse wo ba tan ya ono awo ne ba no na ne ba ya japade ama no kwai bi so no ontumi enha na adwene pe monye ne tentem ne bre no monye ne tentem noke hello zuka yenye ne de normal we no ne tie baby yane Simon mame ebetwetwe nkomo afidie so sese yanko normal we yanko baby hello ka mame memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so hello batampa wotemenka why what is happening and I said them come on women of faith was the Lord is our victorious banner in fidie no ye hwene betu tom ne kwa America MCC ya women of faith was the Lord is our victorious banner. Women of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Therefore, women of faith were by no. If you mean a second annual national conference and woko a fan woko no. Kwame Nkrumah su apomu ho and a woko na second annual national conference woko ye no. Therefore, hini adazwa woni women of faith o maka manchirim o se he bramie mo paye ni paye no paye na ni nyina ne se obi wo wa wadi finhia bebere wonya yefunu emfa ngoba no na kropo twediampon wona mo hini ni adazo so na ode ema echeche ma amunyemanyemo no mesi adame ko program bi se de ema na furu bobo so no ano ode ne papa mema kora tumi baba bompa yi ni bi Oforisuo Aboagye me bompa ye da no nya asem keto akora wodofo yankonye ko bompa ye every say ebonni yo yapa na sesia no second annual national conference no nyankopɔ se enkoda wode wo mo ba na nya asem keto abra ne bagi bi wate akasamafo a wo dwumadie yase prophet pa sa na AP Chenua Moses Osei obeba dwumadie yi ni bi na nyomtofo a wode nyomto bagi krupo twedia pon tata ye minister IBG minister Audrey Japan na enimonyamfo PSA Esther ono so edi nanimonyam ba beta dwumadie na chi ewo nyomtom abranponsan bebo orofo enyuhu mfini mu ate ifrise boni yo yapa ye don sabetetno so ebraso so so wo na atwumu tan no obetimi awo na koye afoforo bi enwanwa enya asem keto akora enuti ohnini adazo ministries wone women of faith omo se yemko Kwame Nkrumah su apombo na fe second annual national conference no yemfa enkohyehe so yemko telephone no so America mem na ye kosisi ye ma amigina homa ne so hello hello Mama otemeka hello wakasi Mama otemeka Sompa TV Sompa FM Oforisuo Aboagye na ne ka sei hello oh what is happening ye hwe se ebetutum network no wani twa oman yetimu ye hwe se momyenye ne normal ne tututum ne nkonko yanim asemo menyintum so msi Vivian Asem fidie menyintum sa ontimi se fidie bi adahim so timi tum dia hello mame mpomte say eba so me wo enrada ya no twetwe nkomo ewa fidie so na ehu behia se enne ye beto aso
eno ada se obi antie dwumadie ibi na se uka soto ne ho asem a ma me soto ne ho abakosem ankasa pa ne se eno ada soto ne ho asem a ne e ka no Sompa TV Asem Mpe Nipa dwumadie ne so no ena me pese usi so se soto no ho abakosem ankasa pa ne se me ba cho ho abakosem pa ne se me ba no na ebe ye store no ma Vivian okase won no ye adwuma ache won no ye adwuma like ase na Vivian no akwete say bibia nya ogusa me ba no ne masco ne baba akon ne baketo no na miska ne oba ye church ewo Kumasi Ashtown and so akra no go visit ya sima ono gini sik ojiska free ogo ni dan so na ogo han ni dan ka sima ono o man han dan ma no ne town ne rent suma sima na rent dan ma no o yes ka ni ba patients na o think kan so no na so akọ doctor school area oni ne ku sima ono and so omu ya bibia na omu ya dia free sima wa the way na command ni city no the sima ono se wa na adwene se dia bibia omu ya ntino ko ne no ye adwuma se adwuma ne de ye adwuma se de be yanko obenya bia didie nanka o ye bibia o musa no na adwuma no na o se obasa no no ton mo ti ko le mon be free a na aba nanka o to wan wo de aba no wasa afako ti ma me na ka se emu adwuma no na sister bi wo dwumo ya fa ne Regina sister no abaje store antima store no ekono eti no obasa ofantima ana Simon no say so obasa ofantima dia antima dia no kwa no so odima no say obi ama me ne me baba ayo no because me ka chere ne say me nyo makasa me ngana ekwo ma say me dantina American no say eti no obasa obi aduma na kasa beba me tafe me aduma ye eti no okata ne say antima dia ono ya be ma decide was go school. Eti no so when yesika free emua because amoko kwanso omo start here no. Ema na be ka kire Simon say omoko kwanso no sister no ko kwanso no wo wie sika no. Ama osisika ni bia yira. Eti no afen sister no so ton lace na lace ni ko pa. Ti Simon san fisika meka ho no mo ton lace ni. Ni ko amba ka no ka kire me. So me first camera ni afanton lazy ni na me ka che ne say enye ko didie ba ya ye nka bi mu no eti no sa as a demand na wo yin afi no ne ba school fees obetwa dan ka aketo a afi na wo no wo college no na do na wo yin wo yin afi no ni school na o the course na wo ye no na wo se afi de onya ho because afi de e so focus on the course na all ye no excited ya o de me ba ma me ne me endili adwuma no okay na ma me ne say adenti na o de mi abamu eti woni see my problem no start say why na cancer Vivian na say adenti na o de wa bamu no nti Argentina o ye adwuma start no see my say o ka che ne say o de ne bamu no ma me ne ka che ne say se wo ye adwuma na se wo bi adwuma na se wo so de ma ma me a ye mo na ma ne ye e wo se wo wi ansa no wa surprise no why no surprise say ebia adwuma wo ye o pese wo ye ma no no eni kwai say o ma ne ma me hunu mo na se mo sister de na demand no esi ba wo hia wei na ne even de am fine bo Asem Mpe si mo na e be se obeto ma no ne that time so a si mo no so betwa ka e ma no patience no so yeska na si mo so mu yeska no wa the way sometimes Christmas impo na aye si mo de chere me Christmas si mo $100,000 na bro ya get 10-20 million na ye this Sunday e ko so get $100 na ma bro but the young demand in the city no ti obi adwuma no say won no ye adwuma e won fa so no na ke san ka na so e ti nya dan no by ono so ai na adwene say watu trophy jan ma me na omo fitie oba pa wutie me ma me yi
Simon ne maame no efiti so to na ase no na wonim hu bi ana akire na obete ho asem akire na bete ho asem na koba asa no ubusa Simon say maame tietie wonder person your more business no waka oba patie me tie me kumase nkomo ne edi o menese ada na ayo oba tan na no ba wa kwantuom na waye adwuma na opeso oboa obi wo Ghana na wa mo wa mane ada no ba na wa asem ana na bi menesi mo ni asem bai na mene ma mene wa asem mene ma mene ko ndokwa mene no nkasa mene ma mene ya ka more than 2-3 years no Simon no me onti meka ma mene wa asem ncheme kopem say o ka say na say adentinda wako bi store ma Vivian nim de Vivian tie no se wanyaye bete yadwuma woni nim yere na eye bete say wonti minye de we o sin no ye no to be say me komu enti say Simon pese oni maame no na ye soto no ana se maame no Simon de soto na che no on fast on nche no store no de woye and say wo munye store maame no prayer I recording I voice recording be and say Simon pebo siamra na mo fan for lazy mu na mo de for lazy gu mu a store no abechia ho ka onye store nche no no so be your store che obi a send you go behind my wa go some funny ma and behind funny ma gu granwa okay so high store na manwa e mo go kwanso na o siri jana wi asika no enka wo sign abegi skra free Simon ade a wo bi dia che wo no wo sign e bibi yira wo mu a wo sign begi free one no okay maame ye beda ase de na ye pa no ene ye nya no ye beda ase san se oyo bad time ayaka ba mu no na maame no bofa mu na che se onu akwa ni break ma ayaka ba ye de be kan pepesi pepenyo ya kwa ni kitima akodi nkomo emra sisi ya eyekitima ye ni kitima akodi nkomo emra sisi na afi ye mra ne ni simo metwetwe nkomo kama one final decider Simon no tinanum asem wi a ho na Vivian be hu se eja ehese izan se me akra na me se ma ya chew na afi meje ma de an pepa bia na ho titia ya koda ni kitima akodi nkomo mra sisi ya Kevin yemo kitima tape no bra be fasimo mame mo fasimo mame o mkachiro muso munya kitima ne bo hello Simon memo akwa baba Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so hello Simon hello otimenka aja metro ngapa bibia boko de miama green no mra bajo bia boko ya green no wo so me new say ene ne be ye banamo class but me ja class on abenti bit makasa mama ya friend no Vivian da na hu no na unim ne kwan be so you can say not what's it called me mommy look all in the bemu and bubu parking pipe before say you be ba Virginia call parking pipe you can say father so intino na enyomre bia na tin say Tuesdays and Thursdays near ko bomb pie me jino style e bomb pie ni nyina yo nyam so ni ada can say mommy no which is my men say wo brepi san say ye de bre na ye adwuma so to na one Vivian ye no obo maame amane ideally the answer the assassin no there man can't tell me ma because I wanted to surprise some person surprising me ma with store na me you know na maame Vivian wode ne din to store no so no adan one question say adan one fa maame din anto so ana wa udin anto so o question no kan say so ideally no get a man store no
doing cost on say like maybe my minister say like on final judgment because of like now America Krebiba which me could do my mention. And you know, fast forward me got now na me say oh like saying any pebian or your papa so you need to me me to say na me ya do na say me to kwanya me support because me call internal so yin the aduma. And you know me say oh say na me ya maduma me ba be na sika. And you know na me ya do na me ba bu che na me yes me be che ni sika na me ko che no I can say 10,000 Ghana cedis which is old currency 100 million. And you know fast forward me che no na me can say oh ma like they say me abrante na they say about the school me come medical school you know what's it called juma be na you can say e wo Ghana e kontem na me be say me pia juma o Ghana and na me the suggestion ba say oh like me who say aduane ani pedidi e ko you know like yenye mu business. That was the whole idea. And I'm so oh kwame na was na adwun otimu de na good idea because that's so nya juma and dey ye wo what you say you know me fa so oh okay then adwuma ni nyina no me no be there me fa adwuma ni nyina aka what you say ti me fa adwuma ni nyina aka na say ye adwuma na ko fa ne ma no Togo cause na tin say that time no yi adwuma na ko Togo ni ade na me ne wo kan mu sibu a ko Togo ko fa ne ma ba it no say okono ko fa emu ne sa ne ma ba na say obeton a that no say emfa so ba ho ananka ye dia store na ye ama no Tinaka store na kwa kwesi bia owo ibidie na meso mo media na nka me dia atame maame anase saa na ideally me ne koyeye e store ne maame no koyeye enti simo we soto anu a mo bieye no wo de ache Vivian anase enkomodi ankosa ase wo de ache no oh there be say maame no ka say me the store na tena na nyakopo ne bedi me ni ntemase because I dey say ebia store no me na maba BB store na dey amount and sorry say me cra first one menti na answer say denti a ama menti na fa median to say store no koye na ma me na ejina ma bibia wo Ghana right enti no ono no ka tell me say e ba Ghana say bia bibi say bisi ana say bia jab beto store oni ade na e ba ye be ka say bia simon we intino because on no wo na so on na di ne din ye dey eto store no so intino se sada me kan asase na no ma anya se me the store no ya che no but me ye se nkan fa so be ba because o hwe bia store ya eniema ma me ni komuni bia wa nya adwuma for almost be 10 years and more than that na me be say oh meeting anima na say at least me me buan because so bi ma nso da me nkura mu adwene dem so e dey say won kaye enti ma anya se me dey che no ba me ye say yeni na ye me ye store no me discover ba I established the store no but ono no na be the e store no so enti no na ye imagine say oh ye me ma me kra de me mfa mba mu say oh e say we say because e fi adwuma na wo ye de wo ye na that bi no say ye time bi store for na wo the store na the material store no enti mu ana say bi be didi e mu ana wo de be flow car e mu ana wo de be say enti that was the only idea but there store no got dane ya ene ababe issue a o si woni mi ne say the fact say me make asem me person me here mo because me who say mom you students no me business organ meet me dey try me school fees I go medical school ni ade and am no dey suggesting ba say oh na down fu bi ni yon ku bi what's it called clothing you can say shop which is Thomas shop into no obese or this store here to am so there be me dey me pay you can say mo it just say na say me dey margin man no dey ntoma no enti no me dey margin man say o yenye ntoma no na me man is kan okofa ntoma ni nyina ye dey ba ye to kofa ba ye no na akwa say ase na can say obusebusa sika ni ade na me ye say me establish store na me ma me na ye can say me dey be surprise na me dey ama me ma me ni nua ba cause na ma dia ya dia ti o mo ne me yi e ma nko mo me ye can say me nuclear family ni mo Simon koye sa no Simon me ka che Simon sika ana capital mo de start business no one ade ni nyina buy me start high store no ana say wo di bi buy na Vivian di bi buy Vivian je di bi buy yeah maame no fi sem ne nam ye no de bia o ka asem say me ye kwame me ye frame me kwame dan so Simon obi oni mi bia ni say me ka no kore mi so nyina o ka asem me ka no kore maame no onim say Simon de bia o ka asem me ka no kore na me ene bedi mi ni ntemasem
Bible and so and I said nipa ye believe say ye Christopher na say ye kwa sorry ni ye tinyakopundi na bi bedi mini ntamasem from zero that be sit am store na establish ye no yakopun say me na me this guy dey buy e ma ye na ye store say on fan store ni dey enidi na because of say oh no ekọ ntoma na me make say oh me idea na me dey ba be ntoma no so me dey ba be emo no me ni nje hu ni nti no ma na sa ntoma adwuma no enti me ye ma say oh afre dey na me ma me ada ba mu enti dey be financial issues bi ana say obekwa so ohia sika akọ family ma ohia si akọ yesi no me di ni nyina go through me ma me na me bo ma me na ma ne enti me bo ma me na ma ne na mo adwuma mu. The first statement, quote and quote, I'm a quote and say, I didn't me no was then I see I will say, oh yeah, the end of me mattress on your dad, after all, do my me a day, Bemusa day. I'm so ma, I don't know, Miss Mammy getting on me, the assassin, the castle, make the best surprise, someone had that. But me when say store no, and your business, me a bema, me, Fanafina Bay and I could chop a young to man, Marcoisi. But we say master no we into no store ni bibia no on say so nya bibia na say so nya financial issue bia na say o face difficulties bia ni bibia na on deal because me the bibia management ni na so me maame e say me maame ni own store no na me ka sa akere no okay enti sesi ya no Simon we eye brew Simon $2,000 me maame the $2,000 ayede abre no Ghana na o sa dia akwa fa ni ma agugumu enti no say oseme bua na se oye yi a me ma me de any scan blend no na me ka tell me ma me say one ne nkan say na we store because me di bia se ma me nsa no that time kra me ma me call no so store no wo ye store no say fi adwuma na afi no asa store na se until me ma me man 2 years store ni ko de nimu a na me ma me ba na me ma me na ba be kan say bi e wo ho until the store no bi a wuni me and I say enyam na me this can here ya didn't na me ma me no ba be store no say no okay say I only me or me ma me ma time na after 2 years no na only me ma me ba be yes say because afi no I say adwuma na say the be adwuma di be gina Simon mi ja mu akọ sanse o ko medical school abe doctor obi kura be ka se na ada na akontoma ho me last statement I'm what can I say and not me call back up me phone class I'm go share aya na Ghana food be I can say oh and na ebusiani no afam ebusiani no obia Ghana particularly no obia ye papa okay ya fancy Simon ya fancy na tie de America no tie de America no utimi chenade eno no nje nipa ni obusuani a enyakopon no se nka ye papa nhwehwani papa se o ye mabusuani nkwa na meboa na enka nyame nsira no anokwasem what was Vivian why there papa ye be ye eno a na ebua me ni mabusua enti so oni mi a oni mi ni me family a mi de mi jama nyakopon so se enyam na me man scan na so oni mi no ono a na ye ya nyakopon be di mi ni ntemasem enti no mi de mi dina se o me fast on man but any blender sika ba mu no any blender ma me ni se o pese o dis any blender ba mu abla store me ye say enka wo ni wabusua nka munna mo be benefit wo store no ho obia betima benefit se bi boda mi bi kura atwa mu kura na nka betima yi sika ni bi kura de ama no abusua obia be benefit enti no bat se ena abakowie na ye se o so pese o just store no no na me pese me kan no kwen se me ye some assassin no me ye kan say Simon Simon asema mi ken oye Kristo ni obompaye obi aso bompaye mi ni busu bompaye party so yes obi abompaye ntime so no enumle me so ye nyina obi abompaye nti so se ono no watwam anto a yesu ye twam o baby ye twam o heavens yesu ye bompaye na nyankopon so ni bedi manuesi hello Simon we hello uncle say Vivian o cancer store no on fama obi mu ade na be oh I tell you no me catch much obi ase store no meje because me mu fefli apply bia me ye na bia store ye na ye me no yakopon kra de kan okwane say uncle say me kasa me ye store no say me nya mu bibia I'm telling lies me boa
the only reason I'm here stone say Mami Nankasano, a benefit to a stone. Yabedase. Yankopon Basimo, Yabedase. Simo Petru. Yabedase. Almost say, almost family, I am fire Yankopon in Pantamasel. So, so Nimia, or say, Mikana Semenkasa, then Mufanso, be another store no chewman. You conclude precon. More than $15,000. Maybe 1 point something. Enti Simon says, no. Yenya Sam naturally dear na ma no faso to no. Man faso. Miantie ne kasa no. Hello Simon. I said you see bompa ye de ne yenya actually de na. Ma no faso to no. Friend ma me bi no fancy. Because you ye dem 0% bu ma no faso to no na ye so yenye ya home kakra mpensu bi no. Wasefa. Hello Simon. Hello. Hello Simon Timenka. Debi, we ma me na bi. Me here Simon. E bia no person je stone mama me no. Mo frɛ ne mama. Me e bre suntwa. Ma me ne wanto ana wo Nyankopɔn de. Ne mo mpae wuru ma so de. Mo kwa so de we. Yanka say nyame ni ho. But situation like this no. Sebe ka kire musa akora no ma me no be mana kasa bi wa fidi ni so. Mo frɛ no ma me. Ona ni sika no no. Ni conclude ni enko. Ma pa na members ntina say. Uncle. Simon, answer na abeko no. Uncle. Hello tie me. Hello Simon. Bajomiti. Uncle Bajomiti. What you mean kan? Hello? Hello Uncle Bajomiti. Asa na abeko no se asem no pese o Josu store. Ye ni akire mawo. Ana se da wusi bompa ye nya akire die. Mubedi akire na se mubedi akire amame a na inim se mubeti nso aya edi akire amame. What say? Me de mame na ye kura no amadu we be the stone mu. But e kebi amabo store bi ani transactions amaye because he say ebia e kwa nkata e kwa abamu a ye kan say onu di ne was to be clean. Fasi ya kwa abamu ana chese court sem emu nyini free so. Me se me de be man bank kontra bro chenche priu e hodo kwa hanganga. Atia kai. The nation is anke yakwe nim. Ewrari sha ni pabi a wotie na. Oh no. Ene nkomo no se ni abranti yeken na aye no kredia. Na me no nya ni papo ni se. De bia da mfie bi bana eja tato ye central market ne baby to secretary Dubana. We no musubani bi na mejato. God ya de ya say ye wo bia. Eye Vivian je musubana. Won se ni bakro de akoja baby nti afi bedru ne moti afo na betwa jatu. No ono nko an gi mi nti na asai ni badodo bebire. Ndi e ba se ya wona ono ndi dwuma ne nko ne nche nko kan che sa de na yo de be ha ye daache. But be ye obi se mfame hu nti ombetina wana de wo ha kesi aba. Nti dwa kesi akesi ejata atotuma ye hu baby fi ne yewe no mo a. Wo de ade ya se di obi na ne kra enhira wo a. Wadane se bo the problem beba. Anka abranti kwan ya wafa so ye kwampa se yetima bie adwuma a wo maame antima amiama. Adwuma a wo se yodo ba wi ase antima amiama. So wo kuna antima anya sika amfa amiama. Na obi abranti afi no obo bretimi bie se adwuma no de ahye wonsa. Na breadru se be yenya akonta anase me maame mra. Ebi a waka jense me no amka ne sa. Maame ne be ban ye nyina nim se ikuru ya yetimi so ye ja maame ne so mra definitely sister ye be pam. Eno de untimi no je sa asemi. Enti bia me nua wo maame ba me ntimi ne nkoya adwuma sa apra nkotena wo mo mesoma. Enti fa na mbe fama de enti me bre ni nyina so mfa so we. Ya check udie ni ebetuma bia akobie. Ana se be udie ni me so meje store na ma di me ne ma akọ na fa wo de ne tena bia atia. Na mo aka na asum bia ba. Egoba se wo fa ne se me didin atosundi ubu apa ya sheda se me fa de yi obi dia nyame gro mva nche na ho me wo wi azem mva nche edi bi Vivian ba bi obi ya na o mana ni na wo ma o mso be fa abrabom awurade asem kan da bia so nipa wo pentemenya na ho no amfa kwampa so o de sa abo akoko hwe de obutu kosua so obu ni nam mienu jafa na wiye wo ye okwasea nti sika pe no se wan to obu amfa ho brase wan to obu amanne ye wo de anye wa wo de na so de nkofo fifiri be ye wo waja pade a da bia da wo hawo ne amane na wohia
enti ba bi owo bia no mo ma ne me ya ansa na se be nya aba ha no ye ma ne mfa enti onhwe no me ye ne se fata na afia somdie enti memra no nya aso ototo ayampia na obi mfifiri opese chinchina ada ofa no one day pe na okọ nkrata no de abeguso no sika o send ye nyina na mo it is yesi ye nko ba bia mpo ni ye bo awura court dem se de o kan no a obesend ni sika man back business be na ne wo ana nso ada ne ma me scammer onso strategy onso de be dia de avuro bi wono ko basa nya fe etia no apam toma na hye no aye kama na mo akura ya mo brape o ma be kwa koka chezo ekowini ne nso na mo wo so no aye ekowini onwe no mfa de nto e da no nya sanse mu no na nsa na bufu aba so Apostle Dr. Megashi se men kan kiro so betu yade na se no de ama ono na de apostle Herbal Spiritual Center no ebaye na da bia meka kira hwefo ne atiefo nyina se Apostle Dr. Megashi no na bakosem emu drupa sanse ofri ni na yem eba no na okura na duru dada enu tino haban nim no enu onima haban orofo ya de bibire bia da mfa nkoda Apostle Dr. Megashi o makru old police station ho na abehu no Novigi Enterprise Novigi Studio se men kan kire wo se se ye ka fonyini twapa de a eni video so abaye wo mo me Ghanaian film no dia Novigi Studios odofo wo mo cameras na ano odren ano nampa yenko na yemfa adwumadie aponto ne abadi to ne yiyo no nyina da yemfa enkoma Novigi Studios o won kran yo Malama Base First Kokroko Street ne so pe ho na obehu Novigi Studios 0574715778 0574715778 Novigi Studios Lozin Beverages si bronya no bo ye betwitwa bi ye bebubo bi Durema Bitters ene ginger liquor no eno na ye de ekodwa so orofo eno na amanfo de bedi bronya no ye kwawu no Easter no ano ye de ne pa na bronya we ano so be nam twitwa bi bobo no hangover ye dru se dru bi ensa no ya mpapa orofo se wo Hosea ene Losi Beverages enkodi kasubom na epebi koton temfa so wo pub so a 1 to 2 to amanfo bedwitwa no de di emutu special na bebo apa orofo yenko ne yenko pe Durema Bitters ne ginger liquor ni bi 0242133577 0242133577 orofo nya bia ni bia debida na bia Ghana fo agi atumpa de eno na otwa na enam sam minimum moton o manfo dodo no e wo Ghana na omkom krum ayi a no ano mobobo manfo pela size small size na kan wa no so no e ma pepa your friend take me along o mo pepa papa eno any club be no club be no aponto ne abadi to ne ayi oni nyina da club be no manfo dodo no a de sefo o ma hoho orofo yenkoto club be ni bi wate oni fie mo fiemfo asem enkoso saa eno ba penfo club be no untumi eno bibia eno a ene club ene kamitu so na kwanom kakra but ye adwuma kwaku mamtio local club be na manfo tafeta from manwa eno na ma so mo pe tafeta from manwa o kan ye na no tafeta from club be no kwaku se de gusu no ho atiatesu an what vivre ho atiatesu pa mi se joto na ewe menu ana me pepa I show sema na mo yenya atwuma na menno na de yenya zo no Opel last size ana so Opel adentem kese ya na nketwa na de okay so ba cho be obi amecha wo de was and I so for sida mawu na nyon ne baba na oma sida na kwazo ba ya maka ko ba bia ya tumasa kwa kuyanko ya on se nura semi ye boboso na kakum penifo se agini kwa msa na ebeka no ya maami ekasa nura de patene Simon so akasa ne but in sem ne bia reho ya store so ne ade ne kasa manfo de dem bibie ya nkrofo de wo bibie ya nkrofo de store bi wo a eye ne de ne nkwase ne ade bia bagana ha wodwene ho a wonte ase nipa bibie afọ mo se me de ne ade nje nti ube kofi bim na enkwala ewu na nipa wo fi ho but wonte ase ya wo efie bi mo hon ma wo kwa empanifo ofi onyina ewu ama nkwala nyina ye basa wo be nipa baako de ye hu nipa baako ena akofa saa no mo ya beto fie ho maami wo mi se wo wie Vivian no mebo a Vivian J gate 11 fa wo chi obi ba na de shebe akwa wo dwan pa o
nti na drum bi aya na obi wo a wo se empaibo be hye ndema bompaye on se na ekum nipa no omo chese omo gya park so se odin sabo ni se no wo su niti ewurade ehwe e dia gosi no obi otimi Yesu Kristo hye akiri Vivian hwe dia gosi na ka se nyem empire bonti na man ko nya advantage we no sa no ma we et se na ya futu sem no so ni wo fie ni ade yira wa ye so nkwa so na ye beka se wo de ono wafa because on do bompaye unyame so mponi but say brisi ene frankrofo bi ne kobe me na make a chow o ya fe wudi de atem o say akra na betu na nimutu akra na se ma wo kan wa nwe bone ne ma wo papa no dwen ye itedu mebi won ma ye besre se obi tia won kanche Vivian no say de a wo ye no ankan wa beka wo madache ya enwa ya wo fa se ne kasa o ta se ma no ka wo se wo bobo mpaye eye kasa kwa enu ti sa by this time so no obi kasa no kasa me di nyame ntwa oka okwa echa no obo se wo se nyame ba oka ntoa onam no political ye debre nyame ti di pas run trache nyankopon ba nyame akatua so so pa ba tu eti se wo tie ne ese ponko abodama ni wura modam abusua pani obi bi ni Vivian a wo hen fa mo se 11 le dey gate 11 ene maami a wo ba ene wo fa bi a wo fie tudi hye ne fo enya de a akoda yi a wo abruchire simu aso anwa ne na busuafo yi o mbeja story am wa fa da e wo kwan bi so se fa court memu a e so ode power of attorney ba na no wo fa ya so anwa ejina mu sika bi ekoye bi okay se se wo kra de asema to maami bi so se maami bi na afa o sika me boa awie o sika sa asemo ya ma ka ye bo kwa ka we mamu ba no so quite different issue se sika wo de ma se fa ye adwuma e de na yira wo san frɛ no na so na ye ona tu bona mane no de sika for Friday asaba na no kwa ni simo na be no se sika no yira ana sa yira na se wanya obi ba na brabonya bona wo de wa ho mane bi e wo mi so obi ye papa tim de che but ye wo bi wo so a ye ma ye nyina benefit ye e wo ho ya no so ho eno asemi ni enya simo no ya kaza simo na kwa bi so no sabun se obusa nkoshin bi se ade na wo ye beginning no obo na busu ana bibia mane we na ye de edisu ade se nipa mfansu anyansa eduma bi ade bia wo ye bia no matter what no maame ye fan yo wonu nnuan mo nya fan yo bo abusuani bia mane ma wiam mom kakra ebisu ogana se nipa na ye no mo ko me se be kakaka we re kwa no wo man sika kodwuma man fa receipt ya just e tworo just e tworo just e Force FM me na ya adwen no bag kura no no receipt ko be kakaka ba na be ka tworo se o me no tena de no aya mame e mai ya okwa ware wo mo a no wo mo a nkumafo na de pin ko ye se beje wo mo aso na mo ye sa de no etedu mebi ho na de nipa ye wasase so ano yaw ama papa ya sa twakra ketekete wa tu kwan ye de akra yi ka mate so be ye ye nyina no o kan sembi wo se wo ye kwa na bodam ni bi twam kwa no ye nsu a sa da ti o wiase ade cha ade so bi twop ni so bi botom oh yes eti gina ye ne ye nyina benefit ye na ke hu ye maame Vivian fra wampa akoda ne mini no na mo men so no sakoba bibi sa fine o maame ne men kasa mintimi no maame ene o mon transport nim eti me so mabre eti men so mo ye me dai eno de ne ye hu kwan ye be fa so because no amete maame ne kasa de wapoto mo na fie no onchi so odi bo mo sister no o kwam ne mo se e kwam de ntudu nse bonkum ni fa nya be di afa store we dia na mo no man wo busuafo akọ benefit how emma so mo mien ka ne kro wo wiase na mo nya nyankopon na mo gya park so me ya edru me bi o mo gya park so no Iraq vo ano mo ya de we ngi nanka bomb bi nanka fa o ke be he o na ese so afa Yesu abo mponi wo comment ya maame paibo bi a madam fu bi maame ko ya nani abo sa first na me wash our soul bi na maame bi kaka ya bompa o yese no na de ti bo ma no ha na me ja me from se kire ma se e de ben kwa ya we do maybe wo kwa soul dem a wo mu ye kiki na no mo boa kwa ye kwa na bre no ye madam fu bi maame ya se obi ankata nani na maame ya ye to ma sister bi so ye nya se de honhom na wo no so kiki koko pia madam fu maame na ni a school da ma empaibo yi bi ko bon konwa bi so na nya sai abo adi anko a zata na nyame ni danim bi se nyame no watu kwa yin fon etedu no ma bi ho no mo a
Vivian ya ye kana se according to the omokan yes wo bom pa ya obekase nyame firi so ba won na ekwa okay hwede wa ya akoda etime da meka ti abusuafo Vivian abusuafo no yes wo ho 11 monke kan kire me gate 11 obi anim no Vivian se wuti a dia wo ye no wo ya tab de na de me de na because any papa de buye kwa kuya kwa maso ya kwa kwa enti Vivian abusuafo o meka bibi papa nkire abusuafo that's all okay the panel members aka no me nka bi na se Vivian so obompa na nyame tiase a onto ni super nguni so me wo na fie bi hia na fire service for ntumi anum no ya na ye me de papa aya na manfo di fire service for atem se fie hye na fire service for ba na ntumi anum na fie ni hye ba ya na ye me de efri se sika bone no de kosi yes fire service one anyo maduma yo dabi edumanum sika bone enti akoden pa ya wo nyame so ni ja na bonsam genu ne o ka se nyame na be so o ka bonsam na be so do won je na akofra na na ha be nyame be tue ni pabika eduru ba bia na afro de papa bia se obi eyema afoforo bi no na atwe ko akire 05513131 0554 hello maju su eburu katachie aso no kan de ne kwepa na tamo no kan de aso ne de tudu eni pa semlo adino wa fancho to ma na kana o bia me de ma me nya adwuma nti wa hweme de na da ye me awo no na na ko ba na sa dia na se nyi no okay hello 0551931931 0548931931 hello pani pa ya kwa ya ni mebre ni so bedi de we ya wa wo fa se SK Bolas ya me na ewade nyina mu do wa se wo fi ku yana na ekra be asiafe no wo fe that wo tron oba bi no one year one say omri panko no be share before ele ke bebe and the one tia oyablaba ana atati one yonko yeni wi ayeka no e said the one mo bi esuno ono so be su when so go ne baby nana de so him e tran de scan e kwan no enene dia odi apo etisi ana esi boy no we SK Bola yamana ene oboase mo nya me adwuma hello maju su eburu katachi yakoya nim yakoya nim we are seeing one more cool big it it's a one or resident the people here reach it in our yaba oh ba so far the bra and I say I been following you man ke say go mo start business na na no na ya ka e so nya ko answer no you no can need me because the trade activity and I need to we have shop cost of to blah 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 it will need be the story and the hotel free that no okay wane ne maame ne ya aka no nya bokwan bofa mu strategy pa hello good evening majo so eburu katache yankoya ni mebre ni so yo mpese mbato de amnesco eso na ugina no ni aba no anya de kura Vivian no so o ya banji me bibi kosi hello yeti o papa ni Moses again by Tabajuma na poto anu se ko hwe adwuma so a nka se ya we mpe kwa ma ma obepedi o no so ni ke nyami dwuma no ye no bonne nko anti o man za ni pe na wo ma mo no mo se o man no e ga ne ko se o man ten o ade mo ni se ya no man no ko petre mo enti o mo gate 11 ababa wa Vivian Jesu o ka se so to na ne dia no oboa nya ne dia boga bi die friend Simon eno ho asem ne ba be kan hello eno ya gone yeti yi over Nigeria ma sa so Nigeria nko no kwasem se akoye sofo ketwa eno sem bi o fa kanum keke bi kira wasisu ho na nka dia ko fesi viaje na ofa dwuma de no na friend no be se mesu no ma bi bre frame sabi o ya de amebusu ne bi mremo over ready akan ye again ka se bi ka de surprise o ma me no ni abade ba wo ekwan a bibi ni na me enanya mwamofa o ba si me ye na ya hakra ni ko di wu a me fa kire bo hoka
my producer, I could get my made a cool nipa and San Mabayi. Why did you idea we are saying? Tim Damas of the other better in the Betimia. One near Bear, no one in the Japadi, the more ya, that's it. Okay, how do you do a friend now, Bessie? And happy birthday goes to Boss Lady. Boss Lady, happy birthday to you. Nyame Eishrao. Na on ton kwandem na wo man kwatenten ahodi wom Boss Lady Swami eno happy birthday wadamfo obakoko say wo show happy birthday. That is Boss Lady. Anti Vivian J no mon kan kire no say wadidi atem de nanso ye de enim de ne nyansa ebeje soto no e de ama brante no efiri say ni kapre e she de nim Oforisuo Aboagye nyame adom chena ye wa ha me ne mapamfo ya kram ye ko long time.